June ni somthum ni nga ni sang ni le somni pani ani Russia le Ukraine indona thuthar ber report hi ihan ngai thla in han thlir ho le don teang Spain ram ko pui Madrid ta NATO summit June ni somni poriat atanga nei mek chuan tun ma a NATO strategic concept ti her danglamin Russia chuan mel ma hlom ber le NATO ram himna le muana ti der thong tu ti in China le Russia thodun na ti nge chau chu khovel rimna le muana ti der thong thei ti in he NATO strategic concept phek som pakhata sei toy fel taka document jek chu an pom tlang NATO strategic concept pang chuan Russia chu NATO thopui thin thian tha ti thin ni in kumsang ni som pathum thlengin NATO thil ti na kong sang sanga Russia chu palai angin som ve thin ania mase kumsang ni som palia Ukraine atanga Crimea achu sak thut atangin Russia le NATO inkar borok khi a che chho zel ta tuna melma number 1 ti kopialin an inkar borok alumin atang chho ta ut mai ani BBC News chuan NATO strategic concept thara chuan Bosnia and Herzegovina Georgia le Ukraine te chu NATO thopui thatakangin malak chhunzom zel an titlua heng ram te hian Moldova telin vuram savom anga te khin thin Russia in abei thut lo nan NATO member ni andu ani Russia President Putin chuan Helsinki le Stockholm in NATO anjom awangin ram pani te nen adin kar boruak a chiat pha lawang Ukraine ram lena kanin kar angin harsana om lawang Ukraine special military operation chu ruam han angin tluang takin akal zelani ti in asoya hetianga asoi rual hian NATO in heng ram pani a ral thoma chek ani vai chuan Russia in achang le don ani ati ni in RIA Novosti le TASS News chuan antalang Interfax News chuan thotania Kremenchuk shopping center chu Russia in mipuite tin zonin akaplove ati ni na jeka Putin hian Ukraine arun hu ram dang avoi khajina turin tunma Soviet ram ni thin Turkmenistan atlomeka asabat khopuya reporters te ma a the thu hi aseni Finland le Sweden ramin NATO zom andu le tumchu tlang zar ani tir khan Russia chuan vo hwalin an ram ribula nuclear warhead da lo vo to mase an invo zamin ati thai doi jep zo talo ani ber ome NATO sipai singli chuanga tangin sipai nuai thum za chu Russia ep tu la indo mai thei tura ral thuam thale fam kim ne na thuam chak nei antum ta ni US President Biden chuan NATO summit a hian US chuan Europe ram le NATO ram veng him turin sipai le ral thuam thon bela tiama Polana US sipai mun pui nge siamin Spain le Romania le Britain a indo thona F-35 squadron ni le indo long rual chobel atumbok tunma zong a in NATO thuama ti chaka poimo in atula khomwal tuipui le boruak chu kan thunun atula ni ati NATO chief Jens Stoltenberg chuan Cold War nuwa NATO ti len le chakber lai le history a NATO in chona amachon na sat le len ber ania NATO ram chuan Ukraine chu thei to pin ral thom le sumin atang pui zelang ati British Defence Ministry point NATO Defence Collective angin tuipui boruak le khomwala in ral rengin chakzoka kan om apoimo ti in indo thona le indo long rual ta chu Russia ramri diploma chopnai antuma Estonia rama indomi ral thuam trafam kima sipai thuam sipai sangkha zaruk zat da chu aletin tipun antumbok ani Britain chuan ni lai ni khan Ukraine military tranpuina turin US dollar tlu le ding on khat point pani pek arem tia chung tranpuina sum chu air defense system le drones leinan te pongman ani ang Euronews chuan February ni somni palia Russia in aruna tangin Britain chuan Ukraine military tranpuina pound tu le ding on ni point pathum zat apeto ni in soi ania EU ram point regional development fund atangin Ukrainian refugee tranpuina turin US dollar tu le ding on thum point pasari pek an rem ti tharbok February ni somni palin huwa EU rama Ukrainian refugee million ruk point pani zat sahimna zongin anu tlan lut to ani Russian parliament member du rum zol than khale television thupuang tu te chuan
London khopui chu indo pui panina hun lai angin bei thut masak tur le bom masak tura soin nuclear bom manga ka tur ti in an soi fo thin ani President Biden chuan NATO ram beina chu kan faya min beina le indona ani wangin NATO ni tura inpo se athul ti in President Putin chuan hetianga NATO omdu lo awangin Ukraine aruna adu lo zo dagin thil awm ta zo kani ati kum sang ni don neutral status a omthin Finland le Sweden ramin NATO zom RMT sak awangin tuntruma samita Nordic ram pani ho tu ta chu special invitee angin som ania NATO member somthum atangin member thar pani ram pani an pum bel don ta ani Europe khumol puya US pai 5th Army Corps mun puinget Polana da anianga Spain rama indolong destroyer pali omek chu paruka da chawin Romania rama raldomi sipai sang thum chu sang ni da belin Britain 5th generation F-35 Steeljet squadron pani da bel ani bokanga Germany le Italy US pai omek te da bel ani bokang Sergei Ryabkov Russian deputy foreign minister chuan Europa US pai te chu ron in check arbo ma se kan hlau reng love antum an hloting ho lowang an chi ai thil ti mai ni ti in US an hlau lo te zia alo soi ve mek bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan NATO summit a hian video link manga thu sein Russia peina dole nana tunlai ral thuam thazoka tranpui turin angena air defense system thazok Russia missile lo ka thak nan an mammo thu te soin Finland le Sweden ram hruai tu te summita an som chu afak le he indona hi Ukraine beina ringot ani lova European values beina le democracy beina dodala ani Russia chu ral thuam sum le political thila sem le sek be angai ni Russia chon oil le gas man ni $10 tuk le ding on tel adong zia chung sum da chu indona tan amang thina Ukraine chon oil le gas kan nei velo Ukraine chuan indona tan $13 tuk le ding on nga kan mamu ani ati Zelensky chuan West Trump ta chu nasazoka Russia shrek le rem turin ange non le ani EU le West Trump ta chuan February ni somni palinhuwa Russia and Ukraine arun nu atangin Russia thil nei asset an nei te US dollar tu le ding on zathum somthum chuang khoiche theilovin an hreng towa chung sum ta chu Putin a thil ti tho burtu mi hau sa ho Russian ilai le oligarch sum nei le thil nei te ani US dollar tu le ding on somthum chu ilai ten oligarch sum ni in US dollar tu le ding on zathum ero Russian Central Bank thil ani ve thung Mars ni som pasari khan Putin a thui le Russia shrek na le semna turin US Australia France Canada Italy Britain Germany Japan le EU Commission chuan Russia hi a shrek betle tran tabok ani NATO chief Jens Stoltenberg chuan China chu kan mel madural adversary ani lawa ma se ral thom changkang le hla om pui a chatlut awangin kan mona le himna ti der thok thei ani antia NATO strategic concept a hian kum sang ni som thlengin China ram hi an soi ngai lo ma se kumina Putin an Beijing atlo tuma President Xi Jinping nen ram pani te tho du na thung an ziak khan top chin nei lo in thian tha kan ni e ti in cover hriata an puanga lal ruanga le keichela te thon thuwa thal fang char tat tia in remna ang deuh khan an in remna thuru ki a het hle ni in alang NATO summit thleng tu Spanish Prime Minister Pedro Sanchez chuan summit honna President Putin hena thu cha chiang le khau tak soi atul ti in Ukraine indona hena ichangai lowang ti in Putin chu a hril sia mai ani Prime Minister Sanchez sian Russia chu NATO tana hlau om Bermain Street ni in strategic concept masa Russia chu NATO thopui partner anga soi adu lo ti alo tilang to bokani German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine chu Russia in ati buaya ado chung chuan Ukraine ram tranpui zel tur ani ati British Prime Minister Boris Johnson point Putin chu misual evil ania Ukraine ram le mi puite chunga asipai te ache ti dan chu a thalo tak zeta mi pui omna shopping center te missile in aka tirani atibok Russia chuan missile mangin Ukraine chimlama Mykolaiv khopuya mi hring chena ka pin alo bera mi pathum an thia Mykolaiv Mayor Alexander Sienkiewicz chuan Russia chuan X-55 cruise missile poriajatin residential area arong kapa mi puite munhima intir film turashiatir ani ati heti la hian Suria ram chuan Russia thlop zelin Russia in Ukraine ram chaklam Donbas region om Luhansk People Republic LPR le
Donetsk People Republic DPR10 Independence an puan chu a pawngpui wangin Ukraine in Damascus nena inai china an chu chan hala President Zelensky chuan khovel ram dang te pawh Syria nena diplomatic relation an nei ti top turin angen ani US National Intelligence Director R. Wilhelm chuan US Intelligence te chhut danin thali IRA Russia and Ukraine optumina beitua Russia chuan Ukraine ram chaklam chau ni lovin rampum huap adwani mase ral do na hmuna an bei chele tu mangin an chaklo ti in soi Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan an ramin Finland le Sweden ram in NATO zom antuma an dan tlat nuwa in remna an siam nuwa Nordic ram paniten NATO an zom vei theidon ta a hemi chungchanga ti atamin enge an in remna thuruk hriat chak an tam hle ani Nordic ram paniti hian an rama Kurdistan nam raltan sing khat chuang zat om jinga Turkey chuan an ram le nam himna ti der thong thei Kurdistan Worker Party huai tu lok le firfia ka chen a inham hloi ati mi somthum pathum te mana Turkey an chung thu rel sak tura thon tur in aputa chu Nordic ram paniten ram anti sakti ani Turkish Justice Minister Bekir Bozdak chuan an thilpu ti hlotin ngai an be sei ti soya President Erdogan point thu le tongkam ni satlia lovin atakin in remna anti hlotin kan du ani ati lain Swedish Foreign Minister Ann Linde chuan Swedish ni tin chanchin bu Aftonbladet nena firfia chena an nei ngeyem ti fin fiana kan nei ma chuan Turkey Kurdish mi role sakturin kan thon don lo an human right and democratic right tan la om lo ti in a hril ve thung Turkey hian Kurdish nam zalena swatu PKK le YPG group ta chu firfiak pol terrorist ti in apuanga kumsani somporuka President Erdogan paithlak tum tua pu Turkish puithiam tona US raltan kumsang khazakwa somkwa pokwa US chengta Fethullah Gulen thuiswai fito ti pol khoi tu somle PKK khoi tu som pakate chu Sweden a tlanche in Turkey a role sak an du in an phutlat ani an in ramna ang chuan Turkey rama Nordic ram pani ral thuam hral alo khap thinna hli ani bokang Mariupol khopuya iron and steel plana inkul tat Ukrainian sipai huaisen Azov battalion Russian sipai te kota in pe mi sang hi don ta chu uluk taka thu zofi ania nimin khan Ukraine sipai sa som pali chu UN thuthlung anga indona sipai man prisoner of war in thleng ton thin angin sipai sa som pali an chuwa anjinga hian Azov steel plana inkul tat thin Azov fighters som ko panga antel Denis Pushilin Donetsk People Republic ho tu chuan Ukraine lampoin kan chu zat anon chuwa Ukraine sipai kan chu tak te hi hliam tu do kan ni ti in telegrama aziak hetila hian Russian sipai ten Ukraine ram chana foreign fighter anman jinga mi American sipai bang Alexander Drake Tuscaloosa Alabama State le Achenpa Andy Hayon Harstella Alabama State te chuan Kharkiv mana Russian sipai ten min mana silai voi khatpo kan metpo man lo an ti ni in RIA Novosti Moscow chuna jeka American panite Russian television a antilar hle ani Ukraine rama foreign fighter mercenary santi indona man thi an omnuala Russia chon chung man ho chu UN dan angin Ukraine sipai changlai anga an chung thu rel sakthei ani lo ti in thi ture ro rel sakthei ani ati foreign fighters an man chung ta chu death sentence pelwa chua turin le US le Britain e Russia sarkar chu an ngen bok ani le viewer te ne nangen na hanse velela kan channel mena subscribe saklo te khan subscribe button kha milo me saka milo subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar tle in lo dona in lo mu nga zel theinan in tan po arem chan jok na tur kha ni dona notification bell kha in metanga ola in da don ya